Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Shnong Wahingdoh haka khadway tere ujulia orjar arpo, kala Khang Khyrdep no ya ka Community Quarantine Center, hadian bagi samla pulie bat ki nong Shnong, ki bawa wan pai, nasyabar jong jela ki la pendep ya ka jingsa, jongki ka ba aru prasngi hakani ka center. Hakani ka sngi bela Khang Khyrdep ya kani ka Community Quarantine Center, la saki langdo MLA jong ka North Shlong Constituency uba Adelbert Nongrum, ka Magistrate ka Kong Birani, ka badai ka in charge jong ka Zone 4, urang ba Shnong jong Wahingdoh uba Ronjit Marbanyang ki noilam Shnong bat kiwe-kiwe. Nakaliang ki bor penya jong Shnong ki lapun ku burom ru ya ki Asha ki Anganwadi bat ya ki volunteer jong Shnong ki blatrish tom ban penbiang ya ki jingdon kam jong kini ki besa ha kini ka Community Quarantine Center. Lara kamdan ka di jel ya kan long umno kini ka communication di high state di badang donasi pun ba. Kini ki ar kali ki Shnong ba in I know you play, but come to your Prime Minister ni bola sini yang ini inisiatif. Maka ni kaya habang abat ya kini, ni finga ngam tu pun kami ni. Anda ya kini kan, lain berai kini maksimum mu use kan. Ngalong melen, ngalong berai, ngalong masih dom mau beli kini. Nak si bentar ngalong berai kini, ngalong berai ngalawan karya ke mobile, laptek. Lain ini kini use. Kijing pentip kidol. Tika buram kali tu. Saya diberi komisioner sini. Bari bulan ni, namun aban khot ati di mulai ni. Ada kejing tempau, kejing songo ini. Ngidan ini officer jadi ni baik, bar kantai bar sindar. Kijian jauh ni ladies sisa kita terisa semua. Mana bar kami jadi sisi tu bagi khot. Naru berai mas, siwa kami berjaya di geram pengilik penyeterai lang bagi dorwas Shnong. Bagi Shnong nama tak embos saja. Nasa idol bentar nama dorwas Shnong Wahingdoh. Ilaili itu ibu dorwas Shnong. Tidak kalian idam ka ngigum ka Wahingdoh idam dorah ka lumpung. Idam di Papol ni bagi presiden. Jangan lumpung di Shnong bagi dorwas Shnong sosun. Ngi hadu karno iteration tom rekat General Secretary jadi bagi General Secretary ka lumpung. Ngila pressurize lu na bata itip hai ini. Khadi hanne ni ke kopri lawan. Naba go in street light. Mga try ki basong sini kalian. Fi katno kan street light masya. Katur ko diga jingtresh tom bang pakan ai purom kerpang. Oh ay mili dun tahan to. Handai kali ni saki officer jadi MC. Baringkong ide chairman. Abang phone, habdo betang apa indo ka phone. Bagi na pandit. Dekat ko chief engineer ba masa. Ni March 1 kali COVID-19 siya kadong kaay kajingika yang isibun umnu bangin iye tili ki jong pare ka jadun re jong pare ka ri khasi jongi kalong siya kawi kari kabala ka khu siya rublay mga ay mo kata na makajingis barok hat ke jingya contribute lang barok hat kami tong ka stage jongi kalong ka stage ka batte yu rublay bahim tinga ay mo kata bangalong siya ka kun kristal kadi kata ni kong ay mo siya rublay na makajinghe jonga tu arbnay ndan batte siya mas berkat jinglong tension guna marshal misal cities fitip chani si ponor is ma pet news long ka chani kam pada spread idang tang UAE like cases ru padon ka bangi state ka area bangsa kan kala de red zone bun ki la sil ki jaka bangan mi ru maslong de jingti ma shubu de jiduwai bad ka we pe long discipline ni kataru na matang shuwan ni ngabur jiduwai ngadeng ki mas Setujungi keempat area bangsa na kidon na mga sasol li kidon is sector 1, sector 2, sector 3 kila affect itu area kila silur ka bangsa na sector 5 kampal lake nga ay mo kata pwede jingdon tarjong blade. Pagkapani sibuan ba kumbaga mo adversities really reveals character. Kaya kaya kung hata ni kapol mamantaro ngilap ba niyo isibun chike belum positif na kini ka pandemic mo don menta. Pada hawai keempat day kebukut ngai wine of no yang ke community center ni kita bubun pat shibun ki kalenti kadang jong ini ngi kita bubun shibun ki cases kita ni dengan support ti ke COVID-19 management team ha locality level kadang ni bagi plan nanti ki rukom ba create ki awareness
Ada kita di cases prepare lagi bagi positive saya sini dong ru kita apa dia long keju ke jenglong ke keju ke attitude bagi dan bentar ke Wahingdoh dorbar he ke lapan i ba kadang ke positivity ke baklan bah kadang ke attitude ke babiang bah ha ke ba gila ba trilang kum nuk job ya ke kalam ingin sekarang bang jingwan jol ke kalam kan tahu sebangai ya keri jing bang ya pertama ke sport kata dijeli dari kebangian pergi mau charity begins at home nimdon dijeli ya nimdon dijeli kedua ya kejini kedua orang kejini selok kejini merjimut lagi kibau dari kejini dua orang nimdon ipun kam hal kijong ibenta menmir nawang nila thai palat mestet nila kia nila pungkam nila kerki ingin sekarang kau ni kejini wanjung kakak kata semua dengan pergi mau ya dari pada ni bakajnya kamu dia ada dalam COVID kalau anda lagi berbun bah kita ni mau pergi mau dengan kita bah kikises dengan kia ingin dua jur kampang bah sejing sensar kuat burung kanubrum hangur kan wanra ini lagi hak jing hak longi long sab jing ya kata jing ya kata jing pakai jing amar ni hapan don boro saka yung don ke jing kli lagi don pat ke jing ni longi memperkat tang sina ke jing kan tei pada pilih ke jing kli amar ka sokar kan pan sam relax ini curfew kalau kau bayar nama baru ni kau berwat bila kecom kebentah berbeteng nak bertabat pergi bila kecom ini bisa. I never said that fear wouldn't find you in the night, or the loneliness was something you never have to fight. But I did say I'd be right there by your side. Yeah, and I did say I'll always help you fight. 'Cause you know I made a promise that I intend to keep. My grace will be sufficient in every time of need. Asya kembali nasibkan. Please, ito ang kasi yung satu bakal.